Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira wowe muntu ukomeje kugenda ukurikira Sereveriye Ibyiza TV. Ninde wigize nkana hagati ya APR FC ndetse na Rayon Sport. Ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport zigiye gucakirana mu masaha ari imbere ku isaha saa 12 mu kanya gatoya. Ndashishikariza kuza gukurikira iyi match live hano ku Byiza TV. Reka amakuru yacu tuyahere mu kipe hagati y'ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport. Bakunzi ba ruhago nyarwanda bayiraye kwibaba sibo barota amasaha ageze kuri uyu wa gatandatu ageze ubundi kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Ukuboza 2024 Rayon Sport igacakirana na APR FC kuri Kigali kuri stade Amahoro. Umukino wari umaze amezi 3 utegerejwe na benshi. Kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Ukuboza 2024 kuri stade Amahoro harakinwa umukino uruta indi mikino yose ikinirwaho mu Rwanda. Umukino urahuza APR FC ndetse na Rayon Sport, ama ekipe yahanganye kuva kera ndetse akaba ari nayo yihariye ibikombe hafi ya byose bikinirwa mu Rwanda. Umukino uza guhuza APR FC ndetse na Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu n'umukino wari umaze igihe kinini cyane utegerejwe, kuko amatariki wari warapanzwe ko uzakinirwaho yimuwe inshuro ebyiri kubera impamvu bidasubirwaho. Rayon Sport irakina na APR FC mu mukino shampiyona ya Rwanda Premier League 2024-2025. Uyu mukino wari upanzwe ko wari gukinwa ku itariki 14 Nzeri 2024, ariko ntiwaza gukinwa kubera ko APR FC yari gukina na Plymouth yo muri Misiri. Umukino ubanza mu ijonjora rya kabiri mu mikino ya CAF Champions League, ibyo byatumye uyu mukino udakinwa kuri iyo tariki. Nyuma y'uko umukino wa APR FC na Rayon Sport udakinwe kuri tariki 14 Nzeri wimuriwe ku itariki 19 Ukwakira, ariko nawo ntiwakinwa kubera ko ikipe y'igihugu yari mu myiteguro yo gukina na Egypt mu majonjora yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina mu bihugu bavukamo cyane. Nubwo iturufu yo kudakina umukino ku itariki 19 Ukwakira yabaye imyiteguro y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda imyiteguro y'ikipe y'igihugu, APR FC yari yamaze gutanga ubusabe muri Rwanda Premier League isaba ko yazakina na Gasogi United kuri iyi tariki mu mwanya wo gukina na Rayon Sport. N'ubwoba ntago tubizi, irashaka gutegura, mutubwiye muri comment ko mubyumva. Kera kabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Ukuboza 2024 umukino karundura wa APR FC ndetse na Rayon Sport uzakinwa, ariko mbere y'uko ukinwa ama ekipe yagaragaje imbaraga zitandukanye ukurikije uko buri kipe yatangiye imikino ya shampiyona. Ikipe Rayon Sport inayoboye shampiyona y'u Rwanda, nubwo yatangiye inganya imikino 2 ya shampiyona. Nyuma yaho yagaragaje imbaraga zidasanzwe kuko yahise itsinda imikino 9 yikurikirana Rayon nanone, kandi iya mbere n'amanota 29 ikaba irusha ikipe ya kabiri ari AS Kigali amanota 9. Ikipe APR FC yo yagize intangiriro mbi za shampiyona kuko imaze gutakaza imikino 4 yose muri iyi 4 ikaba yaranahuye n'igisebo cyo guterwa mpaga kubera yakinishije abakinnyi 7 b'abanyamahanga icyarimwe mu kibuga, kandi amategeko ategeka kutarenza abakinnyi 6.
ni umukino wa APR FC iramanuka mu kibuga irushwa amanota 11 na Rayon Sport, baba bahanganiye igikombe kuko Rayon Sport ni iya mbere ifite amanota 29, APR FC yo ni ya gatandatu ifite amanota 18. Ni ikipe ya Rayon Sport iramanuka mu kibuga ishimwa mu mwanya wose kuko mu mikino 9 imaze yikurikirana yatsinzwemo mu mikino imaze yikurikiranya yatsinzwemo igitego kimwe gusa, bisobanutse ko ari ikipe ikomeye mu bwugarizi, izamu hagati no mu busatirizi. APR FC ntabwo biramera neza kuko mu mikino iheruka gukina yanganyijemo na Police FC, kandi usanga nta n'ubusatirizi bwayo bukaba nta bitego byinshi buratsinda. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rwa Rayon Sport ni Faringanye ndetse na Aziz Basane Kuranya ndetse na Iraguha Haji na kwitega ni yihe Clement. APR FC yo ni yihe twakwitega? Ninde twakwitega? Nijya na Clement, Mahamadou Lamine Ba, Mamadou ndetse na Arius Wane, Mugiraneza Frodoir n'abandi. Guys, ndagusabye ngo kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Kuri wa gatandatu APR FC iracakirana na Rayon Sport mu mukino w'amateka. Ndajya mba updating step by step. I love you so much, ngenda bakunda cyane.